Maj dusmon kispai IDF ya kadurmod jong Yesus Kris Southern Lebanon bat kular kispai IDF ban penlong da kajing tokit. Kerwit sak kispai ke Amerika ya kejahat kargo ke Iran bat berngem kelas ke Iran ban keput napang ya kejahat ke US hakeleng ki Duriau. Kadur kepala Spring State hakir rinsan sosial media kadai kawai kepala penlong ya ke Partai Kristen berok kawai pan penrem ya ke jingle jung sipai ke Israel dan ke sengi ublay ke kat kendai terik April hajar arpun riu hasau dan Lebanon. Namar ha ke jing kendrana rengkeu ke sipai ke Israel ya ke Hezbollah ha Lebanon. Hendrai ke ke bala pau hang ne ke day bag sipai IDF kemdon jing mapsu wat ya ke durmot jong uji sukris. Katkum kadur kepala Spring State hakirinsan sosial media kapen ba weu sipa jong keri Israel ulah maj sendon da usdi ya ka klik kadur mot jong Yesus Kris kabala penlong ya Kristen hakeleng ka pertai ban penrem ya kene ke jingle dusmon jong sipai IDF bak kadaw pan penlong ya sipai ke Israel ban dusmon wat kadur blay. Kumman cuperken mau hang ne bahau Julai arajar pusan ki jaj penriu jiu kila thang dusmon ya ke ying mane kepala rimtam ha Palestine West Bank bat kispai IDF kila bomru ya ke ying mane Katolik ha Gaza house name arajar pusan mentapat kila maj sendon ya ke durmod jong Yesus Kris ha Southern Lebanon ki sipai IDF kila kular balada ka dei ke basisya ban penyang biang ya ke durmot. Bat lah to katakan penhun mo ya Kristen ha Lebanon. Bahadin bakal depan majusmon ken penyang biang da wepat durmot stasiu tang namar bakadur kelas Spring State yurinsan sosial media. Kane kadur kadai hendin kesengiu belai kat kendai terik April arajar punriu Southern Lebanon. Kat bag sipai IDF kidang kendra ya ke Hezbollah hakawai kisnong Kristen ha Southern Lebanon. Hakaba ya kane kepala jabaro kispai IDF kila kular ban penlong da ke jing tokit da ke Northern Command bat ban pinstom ya kiban don keti. Ki sipai IDF kila kam bakadai ke jing kendrai ki Hezbollah oman bu jengma ya kiru pajba bat ke dairu nin ke sengi ublay. Bag sipai IDF kila kerwit las tak airstrike ya ketem Hezbollah pelat sispa atli ke target ha Lebanon hasyaba ka jing sedang sengi yasiat. Hapdeng ke Israel bat ke Lebanon kan sasdang no. Ka Iran kelakam ke Israel daladehi kadai kata rileno kepala keput pat penyap dusmon ya kiru pajba balui-lui hakeleng jaka. Nadu na Gaza Palestine mentah Lebanon hadin ke Iran. Kadba ke Israel kelakam pak ya kuni kinhun leno balas dang dak Hamas bala Kristyan da ke Iran. Kadba sipa jong ke Amerika kila kerwit ya kawai kejahat kargo ke Iran. Kadba kadang temu ban cross ya kejaka belakang lenti dari sipai Amerika. Bat ban yok kenino sendon ya kene kejahat. Kumta ke Iran kila berngem ban keput napang mentah ya kejahat jong keri Amerika. Bat ke Iran mentah kelakam bahkan Om Don Satya kejing ya keren Yasuk hapdeng ke Amerika bat ke Iran. Kadbag sipai Duriau jeng ke US kimpat mi Satya na Gulf of Oman bat ya ke Strait of Hormuz ke Iran kan kang biang mentah sai senpat ke Spain kala kentu ya kiri na Europe barok pan penkudno sendon ya ke jingya day ya te soskular bat kari Israel kum taruk ke banang jan nang ne syakmat tungun api ki wepat ki kubor ki ban dangwa ku blai sibuk